Boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu doumba Mwenyezi Mungu ikenganyo wanono mshilo wanono huhanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu ya rijali heri na baraka na mvuu na suya husoni mwa eze fami za hatu. Mwenyezi Mungu yarpwene shari shahima kariboshi ne masera ya jendao hauka yaonga yo menji masera jendao nano watuvu adabu wa alaikumusalamu haikali Ismail nano watuvu adabu haukaya ye malezi yoti sawa. Nano watuvu adabu hauke malezi yoti sawa. Ngabu waluandu maduhazi maha ngabu waluandu maduhazi twabia ngabu waluandu maduhazi haufonde fami na owinji wa hao okwaji yenamna ya urongoa itoti utovu adabu na utabasamu shadomba Mwenyezi Mungu ritike mamandao. Haini heli joka urongo. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? J'étais là depuis longtemps. Tu m'as pas appelé là maintenant, tu m'appelles de dérangement direct. Mwenyezi Mungu arijali heri na baraka yarpwene shari shahima zetu wanadamu wajohanza waritowe harma ilanza ikaudoliliyo rinji harma ufedhehi na upulana sheo sho ufedhehi wa hatu lomrubahatisha mrumdu hazi mtsovu adabu ya msekule mabeye iyodo wakati izo deze réponse réponse za warumadu hazi wajewi raja jarmaze suje za hatu lomruparisa mrumdu hazi mjewi lulo walo harmaze media wika na uzie na bogami en direct. Hey, maître, je suis en direct, c'est pour ça que j'ai coupé la jesh. Gamin direct. Désolé, parce que là, il a appelé son godjawan. Nyezi mujurni ke khatima djema, sha ouandumadu haz, wa le sur l'internet, wa exciteo, wa dea, wa fedhehio, karnaudo wa réponde comme ça. Usiku wa joyo wakati mnajobatisha mzima nziani hambaye mashishio hao hampu ambavye imanya hao kabanu ngabo wenji waranga kabanu Faransa hunumruka jiua hundo malani wahiyambanu komba violence walo wenji na wenji walo juma utula wa reglement de compte. Watukufu Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarnike musomwe marjali hirna baraka yarpone shari shahima zetu wanadamu. Mwenyezi Mungu yarnike mbanu kwamba subra. Merci beaucoup Ali Taufik, président du Festival des Comores. Mwenyezi Mungu arnike khatima njema na mwisho mwema. Rambion rumadu haziwalo haruma zirezo. Ya ukaya ngani na wana, ngani na miji, na mdojeli mrongo wao. Kanga manzao mwekisite, mprovoke, mdeye. Ili wanruwa njie haruma zido, sikarja hunga malezi ya udea. Mimi njaju parojode ya mru, wala misidodea. Shawallah na Mwenyezi Mungu. Yemga jonjia, yanjie nai, yanjie mzazangu nai, numbahatisha, il y a deux règlements de compte. Je vais le corriger et je vais l'arranger. Je vais laisser ça à côté. Mwenyezi Mungu naniki khatima njema. Watukufu Garijar mwambie nyauka le 6 décembre, usiku spécial à nous. Sisi ikao, si huja haruma zenjima zahanyu, si huja haruma eze shuli zahanyu, nana surongolea zerongo ikao zahemi jia hatu rumabia nikale 6 décembre umra ya wabesha mzeji baba garimpara uni harmu saliyama galan hatarabu ikao joka wifanya ranzao o wanada mwoti pia hoji mlifa huwa Komori ili wajwar himilie au kangarjo ya ukaya ya mijia hatu nemira ya hatu keja konte ilewe gouvernement hau gouvernement za mikowani shanda sirlohu nufaransa lirko ufanya nongoza maendele za usumajilis na natorabu na jeune culturel ili wangu wendwarangeze mijia hao.
garin parao ni hanyo tipia insha Allahu rije hawinji harmesali ya magalon yemijika walimrongolia ninga mjuhamba alimfanyani zepibu lode sikura kaubidi rilivwa owinjo hanyo mji hanyo tipia jeli milio mraya wa mzeji baba moroni ili rifanye rishangilie banda arikansi hau engeze mijia hatu hasibabu deze nitamaduni no mkonsi wa hunumanga shagarjale wa gouvernement garimladi kauni nyonti pia wazaza hatu nane mazababi hasonti pia rikai le 6 décembre harme salia magalan watina udiwaza et le 24 haukaya wausi kuspecial ya huwa Komori le 24 décembre et festival de Komor ikao yo preparewa ni president Ali Taufik hau jimlifu huwa Komoronsi pia hau jimlifu huwa Komoronsi pia wahu jamarsi wako Paris Nisi Lyon wahu jahuno pia hom sherehi wadzima wa umko wadzima wa huwa Komori banda wausi kuspecial koja sherehi eze ngoma nana zensabo za kitamaduni za Komori yongio tarehe harmwe Faransa le 24 décembre na rejiha winji le 24 décembre ni ujwa kaude usiku wandu wako uonana watuparo onana nala le 6 décembre boom amiri madi utidiwa ze yetorabu ya mzeji baba hubasha bu amiri haukayo umana mubasha jumani no basha dabo babo rimpara on le 6 décembre et ulohu lenge wa ubeha ya sindihize ili ya participe rumabenya ukaya le 24 décembre wo siku special huwa na wa Komori wenjo uona na yabo nana le 6 décembre yo siku special pour la première fois basha mzeji baba rifanya ontsavu hunu Faransa pour la première fois basha moroni mzeji baba rifanya ontsavu hunu Faransa ikaonga sina besoin ya huwa na damoti pia ya huwa na damoti pia ho hanzahe rabbal alamin rende abo haukaya yonzi ande ndo rengeziwa ikawa nadamu kwa tujwa ubira yemaji yonji ya katulawa yode mana rahima hasonti pia jelikani uhima haurengeze miji wala mtidiwa ze konseri le 30 de novembre ya le 6 décembre le 30 novembre ya mji wa itsandra ya mjini ikao itsandra ya ngwari parao hansabo wazifanya za jeune culturel torab harmesali ya mshangama hamaendele yo yamra ya namiji ikawe miji hatlonti pia ikansi hauhimilia na hanjema sitsuanadamu ikao rikansi wi montrof sitsuanadamu ikao rikansi rambeza akudai shahaina rogoza mwana mkomori si uzihimilia si uzamba si uzorongoa ritsidiwa le 24 décembre ikao usiku special ya huwa na wa Komori pia wakoke hunu Faransa waunjiliana harme festival de Komori ikaonge le 24 ritsidiwa le 6 décembre ikao omji wa moroni yani bashamzeji baba moroni quartier ngasina torabu ikao ilo harme sali ya magalan ya bonsuma biani iyo concert ikao deja ngio guichet fermé huwa nadamu ikao waji prepare waji nana le 30 ikao novembre ya homji wa itsandra ya mjini wariparao harmusali ya mshangama watukufu ze sujet lo nizo sujet lo très important ikao an karnavla tsawakati ngarjo njarma ze sujet mirahani janjarma ze sujet gaswana da mwenji ngasna wa huwatu walor mazirezo warongoa gasna mabani hatu walor mazirezo warongoa gasna nasho hatu walor mazirezo warongoa gasna wazazi walor mazirezo warongoa nana wana washe watu wa mahamisha walor mazirezo warongoa nana wana watu tor mazirezo warongoa son spezo raba onar kima dhamana ukanga bonjo ardunga rahare janji ya harmaze suje kado loni zo kanzo très important do mabia ni wazaza hatu nane ni watukufu mlo hunu Faransa nane ni mlo hunu Mayotte nane mlo Mayotte ribu wabulwa yani kanyoti special ya usaidia ye fami ya fano ikao mju wa ukaya mama fano nge Mayotte daine fami kajeda Mayotte pour rien oyimlikawe mwana hahe hajitolea henti hajitolea neze tambu hajitolea hanongozi nji weifanu hajisakrifie hajua kaka na uvuka hajisakrifie hanongozi nji zijiriyo nai harmweti hatambu zinji karna ujuje en 100% hajisakrifie henti raili rirengwa yenti ngio harmami honi ya wanadamu watsona hata imani fanu hajisakrifie iji abasa ilende ha ajali bonjour bienvenue ilende ha ajali abasa rizambao ye famia fanu watlawa ngoma yote
handongozi nji kwa tuji sante tranquille ho Komor rijompara ni hanyo ti pia baba bula kanyoti ikawe kanyoti yo ti partage harma ye Facebook ya hangu rende la saidi ye famia fano c'est vrai ngo mayoti shamjwa kama yoti yomru laziwa haumru lala haumru hunda babandu wa hae mru katoni kwa mbandu ya halaba mru hende yongi harma tambu sha mru jitapilia mru jende lambio riwono ya ukaya ngabwanyanya asigombe sanu wasaya Mwenyezi Mungu na wajazeheri ikawa prepare kanyoti wandu wasaidie famino wakomori mju wa ukaya woyi mzaze ye mwana hahe ya ulawa ni mitura mtina ujwa njenjar madetai haukanga mju ukaya ye riski ya irenga hajua ukaya kana uvuka haukaha renge riski shaye famia hahe gwa danger wakan danger yabora hare janjar mazisueze za dompara ni hanyo tipia rende harma kanyo tiyo ikaw yi prepare wa ni mazababi hauhima wasaidie faminu haukango mayoti karna habango anshiyo haungo anshiyo nai haukayemdiala wa harmansi ya hai hatambu na mashaka yende harmansi nro jina wakatu yenshinro yabongi en difficulté yabo mimi do wambo njabango en difficulté au même chaque de ma part mria yakaw yensho hai rampe yakaulala boha rampe a tranquillite ya ja yakawya shoboha hatambu na mashaka na harara ya déplacer d'armatin rojina ya bongo en difficulté ya bo wakati normal gari para wa komolon sipia ni wazazo za iman na nani wa baba mlohunu faransa na mjia mekanyoti ya preparewa risaidie famino ukaya kabati ya kohanza ya zainai hau ya zaenro mafanu gajaka uhansi ukemwana hahe gujofanya zila walanga aminu kaya kajazi suhete sisi ujwa ufanya ha volonté za hatu mruha jitole ukaya non auka il est le seul unique dans notre pays sha wenjo wandu wababa mwanya sha hajitole en 100% yajitole hajito afidi fanu à 100% pour la première fois harmoti ya Komori ya tsobato sawanaye yenda ya affronter rais wa daula ikao zenongo zenda na harmoti zini mzaza hikajazanza wala mzaza hikarna ujarambi ukaya mzaza hazanza kajazanza shoba hanu yaliyo na rimuhimili hasonti pia rimshangili hasonti pia hai ni mrujoka na 10 euro 20 euro na tonji ya bamiti partage haruma ye konti ya Turam lili ya Komoko ye konti yangu ya Facebook ndio ilo TikTok miwona rendera njie harme kanyot risaidie mafanu amjopara ma soeur mama Nadia risaidie mafanu hakawe mzaze mzaya mwana hazaye mwana hahe haombo Mwenyezi Mungu mwana ya mzihe hau ya msitiri ye mwana hende hasibabu hakawona kawa ndugu tabi hao yensi karnaba fanu kaja kanara nkinya hede na azali no hakawona ukazi ndugu gazendo na hii obligatoire ya jito fidia zijarwa Sullivan na rimeha sonsi pia risaidie mafanu nyimluma yote nana silongu Faransa nana haina banu wale mwana Mkomori ya njihar mekanyoti kaude ya bulwa mafanu ya saidiwa ya lalembaba hanu wema haukaya a n'importe là où il est baikengula lembaba hanu wema shagam aminu kaya kaiti suffisant na fanya hai namna ya usaidia renjar mekanyoti risaidi faminu na ubesha la marahabe wanadamu ikaudu wabwe kanyotinu hako wanadamu wanzaroho waileo ya ukaya bahata silongu Faransa mlalo namba banu baha normali ya lalao shamru katsi tranquili girabe mlikao ya lawa hatambu na mashaka hula Komori ha mashaka na terori na rongoza na ushangaziwa na rimia sonti pia rinjie harme kanyoti ya prepare wa ikao mimi ti partage gamjo iwona rendera saidie ye faminu bawe mzaze ulona ulezi ya bale fami ya tso tranquili ya aminika kati tranquili baka bait iki haka hunu Faransa kajajoka tranquili hunu Faransa wiho ginabe mayot na rinjeri msaidie bawe mzaze ulona wana ulona fami ulo harmanti kao itso ya hahe rejo ya ukaya haini mru yaone za hunda mafanu uonga zimtabisha ugaja joho mba Mwenyezi Mungu zimuhunre yabonyi wazazangu ikado mlo yabo mnidunga ho nananyi wa baba na rinjie harme kanyoti ya mafanu ani kanyoti ikao ti partage yabo ya preparewa mafanu ya saidiwa
ya hunde mbahindu yale njamba katsula mbahindu shia hunde mbahindu yale banu baike mruge na mali katso shida ya kinaya shamru jwa hazi na hazi na njeze zemali ngena be mrutsona utso harmansika utsia hae na rifanye namna rimsaidie ranywa maore rowanzuani rowa mali nanu wangazija risaidie mzaza fanu mzaza hatu mwanamsho hatu yalo na ulezi yalo mayoti ikao hameriti harmwana damu bidi wasaidiwa yasaidiwa yahimiliwa yabuka uparanyo wazaze na rjarme kanyoti na mtsoja harme page yangu mimi bati partage mwede maone lian abasarza barangwa kati ya kreyelo ngio 300 € na rede rangir saidie mafanu bani ajuka tranquille ya jokaya ya aminu kaya ngena owanyanya gena emabani hae gena wazaza hae ngena ze famiza hae haruma ye komori kamil nana hunu faransa rimuhimili ngari mwanza garjo mwanza na haina mzaze mkomori a n'importe situation wongarjo kanda garjo mwanza hakaya mzaze watu kufunga garjo haruma ze sujet za hatu larja haruma ze sujet ngabwana damu ikao wa gweleo ikao yamba la différence des imbéciles c'est le silence. C'est qui m'appelle? Va là-bas. N'importe quoi. La différence pour ignorer les imbéciles, c'est le silence. Putain, laisse-moi tranquille. Tu sais pourquoi je coupe? Parce que je sonne direct. C'est pour cela que je coupe, je sonne direct. N'importe quoi. Watukufu risalwe message ngajo harmaze sujet. Ye sujet ikao ya iljoka winjia sujet ikao kadzara mbe juzi ratsuwahi rahundu wakati rayamba. Aujourd'hui, ce sujet toujours ngizombili. Et ya mwando ya shababi ya rengwa komori ni mzaza hahe ya toaze mali ya mbitsa yu hata wasulu nufaransa ya lo juma utabisha mzaza hahe na udiranje mzaza hahe bari ngwanzo mzaza hahe ya mnike nationality heli hata ngure mu mzaza hahe ngarjo jarmo sujet. Merci beaucoup mon enfant. Deuxième sujet. Wima namshe ikawa ya zaya wanawara ruhatawane dene mrumahahe. Ikawa mrumahahe wengena nationalite. Ye mrumewe halola wanawashe na wanawashe kajazaya. Haja halole manamshe wa wazaya wanawane. Manamshe hahundu sejuru ya 10 ans. Gwanzu ajidebarase ne mrume. Hasa ya bohambie mrumahahe ukaya o wanawala katina hata wahahe wala. Shawala wanawahahe na mwaname mrajina nabo magadwa. Gajo jarunguze mwanamshe woyi. Haukaya ishu ya remea o haringe na ya 10 ans. Yabo kabati mru ya jukoshida ya mtushe. Ye mruma batura mutilola wanawashe na wanawashe na wanawashe. Memhura hane mrumshe. Mrumshenge moto sevre. Sevre nja parozaya. Shara ili hanambiale kalima nga mdute. Eske izu yambe kuwa netso hango. Botula jomkinisha paske nja parozaya. Ijomkinisha paske tilola nja kabati mrumsharmani ashina walola pia kabati paronga grossesse. Mwanamsho iti mlola. Alhamdulillah hazaya. Hahundu makirtasi. Aba hangeni ya 10 ans. Garshidana ungarimana haukaide lo méchante. Finalement gwambo ukaya harwa netso hango. Minga mabuana wahangu ardinga mdute katsi wahangu. Hanambia ukakabati na mnanjoshida ni mtabishi. Mwanamsho hangu. Yeke mrumaha hohende hafanya teksti da dendeno wana. Hajaha hundu ukaya. Sevlo wanatsi waha. Ngojobohe sejur. Gamlitsi na nuhambi. Ngarujohu jaharme sujahi mwanamsho hakuhu. Haukawo ngaranzori mtushe. Mbaba hanuikao ya liyo. Yadoji ani roho ya heido na fuha. Shanga johar mwe suje ya he emna ijomba we yanungwa ni mzaza hai. Watukufu gabo shababi yanungwa ni mzaza hai uja unufaranza. Shani wazaze na zimhundreni. Haukaya mnyezi mguhambani imani mranzize mritukuze nywana nyumarizaya.
Shamdiwa za kamza ya mavampuri tena. Mdiwa za kamza ya mademo. Mzaze kaja paro nambiza mwana. Merci beaucoup yoma. Mzaze kaja paro nambiza mwana. A n'importe erreur mwana. Kana 40 ou kana 50 ou kana 60. Et comme mzaza honge namo yetsu hamba we mwana. Kaja paro hamba we mbaba huzaya. Yetsu hamba mwana hangu. Yaboga mjoka isharafasha mzaze. Isho kashi pare. Isho kashi tsanganyo na mbamdu. Mzaze. Ishababi we haka komor. Haka usoma mzazahe haka mayoti. Merci beaucoup Sandra. Mzazahe haka mayoti. Elle a souffert. Pour shani ili ahundu maisha. Hazaya wana mayoto la mzaze hashili ahundu taratibu ya séjour. Banda ya ahundu taratibu ya séjour la mzaze. Merci beaucoup Soleil des îles. Banda ahundu taratibu la mzaze. Sha ola mwana hahe muhu ya mhatsingazi jamana mme. Ola mzaze kajamuransi. Haka umangalia. Yendi hata ola mzaze hahundu bahati hajahunu Faransa daina wala wana ya wazamayoti. Banda jahunu Faransa. Sha hafanya namna na taratibu. Hakaanza ya nkuraje mwana hahe ola uloko mwana mwana mme. Gulongo mwambia ukayafanya hata hunre baki. Dawe wetsi hu deklare. Eka hunre baki gamsojo hurenga direct ujahunu Faransa. Dawe déjà nga Faransa. Wamzaze yanzu encourage. Merci beaucoup Sandra. Yanzu encourage mwana hahe. Ile mwana ya tudunge mwendo mwi. Ola mwana kajashida hunra ule ila bak. Finali bangu watake mzaza hae rangula. Ifon renge ifonje. Baba mim Faransa. Mzaza haonge na séjour jusqu'à maintenant. Bo cinéma, bo kalbosh. Mzaza haonge na séjour. Mzaza haukatina nationalité. Ola moto banda hende hadungule bangene vinyo komori nguno. Giharuma msaja jana mafiti. Hajatu na mzaza hahe fijo. Hajadi so déranger mama hahe. Yo menase mama hahe hula ka ilfoni je. Wamba hun deklare. Mzaza mambe ukaya. Witi hu deklare. Sha kujashida wa jansortise. Na we hudungu mwidumui. Ngovulo bange gono vinyo. Yabo ya mjoka ufanya. Na mangali roho ya mzaza. Na zilenda bukaja deklare shabalanda wakaza mancourage. Finalement mzazi kaja sida stahamili mzaza mwana. Na likema bandi. Likiwa nadema unamvinyo. Likiwa nadema uvula bange. Sha mzazi kaja paro unambiza mwana. Yija ula mzazi hata pala hata. Na haka ujwake mwana henge komori nge gavrosh. Mwana henge komori nge mlevimazi. Mwana henge komori ngufanyo mafiti. Sha tujuru mwana. Hasiya buharenge mwana hae ujaunu Faransa. Haduwa zakaba na kaurenge ajala hae. Na mkira dunyu wanadamu mkorongu wanahanyu. Nuwana huwa nyanyanyi komoru jahun. Yoku wanahanyu ngwa wale vimadzi. Na mwanensi komor. Mwisha papa zyo hamba. Hamba hajombe hakandai. Na mkira dunyu wazaza hatu. Mdoju wana mwarengao. Banga msongo ujoku wanahanyu ngwa wale. Ebanu mhatsika mruerenga mwana mlevi komor. Hamba la ujaunu Faransa. Yabo hunu ya vinyo ilobure. Enero. Hunra vinyo. Enero sekatu hunra vinyo. Gohonsuka ya hundu wajuko jabane. Hau hunu ngwarenda mabido. Hunu waredi hama bido na zisima. Ola shababi wola. Haja guyashide na mzaza hai. Ikao. Vala sudofki ngwa hunu Marseille. Shakwati hunu Marseille. Kwati hunu Marseille. E shababi diya saza hunu Marseille. Banda vrema izu yafanya ngurambo kage jomke nishaki en danger. Shamzaza hahe nguyen Chilien. Ikao ola shababi hajatli ya mzaza hahe fijo. Mzaza hahe atowa mali za tukanchashi. Habite mwana hahe honziani haja plus de 6,000 euros à 7,000 euros. Haja hunu Faransa. Haja ngu tabisho mzaza hahe. Ali mzaza hahe yamnikezi la kertas. Hambia mzaza ukakangu janika. Nganjo hutinza, nganjo huwa, banga mjuka hurengeze kirtasi zangu huzo. Ngamuhambiobo sinema, da ye mvinyo diya humenya ye esprit. Ye mlulo na sejurungu joshida hutole nationalite mlulo komar. Bo sinema, bo jinru. Ngawe Marseille kunoshida mfanya tamazi. Et je te dis, et je le répète, Ngawe Marseille avec moi, kunoshida mfanya tamazi. Nsojo hutafada, nsojo hula, hakawe mlulo unwa maji. Ya le zungoni, wote mlujoshi da ukane résistance, même pas 2 minutes à 3 minutes on affronte. Jamais de la vie. Parce qu'il y a différence. Ya mlikawa uno inji, na uvuro dange. Na ulo na virus almo zungo, na mlikawa ya tuparo huno.
jamais. Alafoga muhambie wejinru wa sinema. Eza jiri hinri. Hasi abo hende hawa mzaza ha. Hareme mzaza ha hefalasika. Harumazembi ya kotabisha mzaza ha. Sha mzaze hastahamili. Mzaze habaye hanywa. Izo mwana ya mrendao. Ya muao. Katusbuti ya rongo waga monoro ya mzaze. Est-ce que vous voyez là où il y a le cœur d'une mère? Est-ce que vous voyez là où il y a le cœur d'un maman? Ikawe mwana haengu mwosha katusubuti ya pare polisi. Mwana haengu mwosha katusubuti ya ni ya zamba. Shangu dziho. Na yudi andu ya hae. Gusongolole ya sheikoza samezishenda ya mza ya mwana muhu. Shana zimundo nywaneda mwikao mrongo wanahanyu walo wa levi. Na mlete sinema buwazazi. Deka huzaye mwana hujwa ka deja sanje virus. Gontika kujuje jabane uno. Mruto wa manamaga humbe komo hende hatubu. Shamru karenge mwana komo lombia unuka unugujo kautubu. Kontela ngujo janges. Na mangale wana walevi. Walevi wenji wangu komo li wajahun. Ngwandaho. Ngo harmaze park. Ngo harmaze park. O wenji waka walevi komoro. Wajahun Faransa na Paris la Lyon. Ngwandaho. Wazia kwa jazia. Ko wakontinye komba. Juma utsohuno. Juma utsohuno. Alafuna mkera dhinywa zaza hatu. Ndoju wana mwarenga wajatsa hemaisha. Beka hunange mwana ikao ya la tsedira. Uongu jojahu umeta ngaler. Uongu jojahu umeta souffrance. Uongu jojahu timiz. Soye mzaze wenge hunu hasubilia. Shemane bwana waya kawasa zahe Marseille. Emana ya trawalo ya ja Marseille. Ye wana wapa wambie manyanya ukangarjo huwa ngarjo pare police. Iko obligatoire ya hokaya o wanyanya wakwatsu ezite. Mzaze habaye hanyo. Gwanzambio wana ukaya wode mwanyanyanyi. Na mumunga tibaga mjoka kati mwema. Sho wana mbele ona mar mama. Yede mwa tushangu fanyo nae. Yareme mzaze hifalasika ya mvinyo. Ya mpasi lobo itwa jo. Bahe mzaze ndizo ya nzia subirie. O wana wamba non. Wotsu wana zala komo wangazija. Wotsu wana zala komo. Wamba non. On ne peut pas laisser ça maman. Lui il est voyou. Il faut le parler police. Yemjomba hatlawa hajazae hun. Nadia, si t'es pas contente de mes su, je vais te bloquer. Je t'ai pas... T'es une femme, si c'est vrai t'es une femme, t'es pas Lévi. Ok? Laissez les gens, les Lévi, de me parler ou de m'attaquer. Parce que je parle à les gens, ou à abuser, ou à tsojo, kaya mzadzi mzadzi. Sandi sanganjo bloqué, je te dis. Nyezi mguna niki khatima njema. Nyezi mguna niki musomwema. Nyuwadzadza mdo fikiri, mdo jua. Uandikado mwarenga ujahunu manga. Mtije mrenge. Wana walataze kasete nezedira. Ujahunu wajawa mtimizini. Banga wazaze wenji wa nshwar matambu na mashaka. Hasibabudu wana hao. Ruwa wazaya hunu rawa wabala hula ujahunu. Leo mrunge hula. Ngejuma utona majaisimani. Na souffrance. Na wela hanze. Ujahunu Faransa kutulo leo wasimbi. Kutulo leo wahutoa. Kutulo leo famia hao. Kutulo leo zoka wana komodo. Shamjahunu moneze menje. Gampasha uze metro. Gampasha mabisi. Mkawazi ankili, mlungu lobo mtsana halibo tlasi, halibo mtsana halibo masihu, mkawazi ankili, na komori mtoka juma ulabo masihu bayi, shamuga mjaka ula mtsana. Hunu bala zero zanyu bidi mwabia mnyezimu, mnyezimu gamuhushukurio, gamuhimidio, bada huni bihama nganjaka na tomaka gamjohuja. Tija, tila waharme gali lokomori, ntsueda honze, ntsulima, ntsukansibule, ntsusufure, tijanga mimanga, gamlobo tlasi, gamlobo mtsana, gamlobo masihu. Je me sens bien, alhamdulillah, gamuhushukurio, shamja mdungu, uchamfu, nabatani, à ce point, mdogo dongo mzaza hahi, yareme mzaza hahi falasika, bahibu wazazi na mjiankili, banyi na ankili nido marizaya, shaya dongo masuwana hanyu sumo koza nkana mjiankili tunde mwana hao yengeje ye mwana harande hapede yengeje ye mwana harande ha lesbienne yengeje ye mwana nguvuro bange nguno mvinyo utsimrenge ujamanga hakika hurenge mwana ulo lesbienne humpia hunu hunde mahala nikao ya la liberté de ça nguje jadunke nguje jalo kahurenge mwana ulo pede ulo komoro utongora mashadingo yo jahunu ngunu lo balo liberté ngujozifanya yabobo mzatse ujitlalu mahasara ekahurenge mwana ulo hula ule mweze majiza ya nafasi humrenge ujahunu hundi hoze majizi lo ha nafasi Nyezi mouler pwene shari alafuzi nungarambia ma pervers comme on dit la réalité comme on dit kufanya maba nunga mshangaza wangu mais quand je parle j'assume
j'assume. Mwenyezi Mungu naniki hatima njema. Bainga muhambi obo sinema. Balemba ulevia. Haukanga mjokaya wewe deja ngawe na virus dans ton corps. Aina hali mimdu natuparolewa. Mimdu natuparovura msi. Mimdu natuparovura bangi. Njaparolewa. Njaparovura msi. Njaparolewa. Njaparovura msi. Njaparono vinyo. Yukulia hangu damu yangu gyo normal. Et damu yangu gyo normal, naturel. Vous pensez que quelqu'un que tu as bu, ou Joule Wahunjilia, je vais arranger toutes tes dents. Parce que nga misulia ukaya, tina utso, den vinyoge na utso heyo hitswani na kagaba gebea. Mjuka. Abogarma biaoni. Nywaneda mikaka mtuste huwa mzani. Nywaneda mikaka mtuste huwa mzani. Gamnaoze majizinu mpuwa mzani sheo. Vraiment, vous êtes vraiment raté. Na mwombe zedua, zesprezanyu zikensi. Mdojoka ya mzadze mzadze. Mzadze haonge na hikma na rohonku na subra. Ili hahu protege. Ili utuhunga ni mashaka. Ngodo huremeze maji. Huja hutabisha mzadze ha. T'as trouvé le cul et ton cul au cinéma. Si je te parle comme ça, je suis à Marseille. Tu connais là où? Je suis dans le partout. Si tu me cherches, je vais arranger tes dents. Et quand on nous fait la sic, on est même zazaha, mais on est bel à notre obohayo, nous remet harmo miomo, nous poué magno. How come nous hamandawe, otimanada muika ou lona roho, et le royaho est le tranquille. Gerambe omdo akali ou à Marseille. Marseille c'est chez moi. Je suis le mzé à Marseille. Et je le dis et je le répète. N'importe quoi. Maskini bomtso du Valérie Mzade. Maskini atso du Valérie Mzade. Quand on dit maman, c'est nos sacrés. Nos mamans, c'est nos sacrés. Ouadzaza toi souffre. Ouatabiha. Orihanti ombani hao. Pendant 9 mois, de vomir. Ouarabihe. Ouatabihe. Ouasouffre. Ouarizaye. Ouarilele. Hatari wasuli. Makadara kobidi walele. Jerende hewale vimadi. Jerende hewanada mwa watsimbanayi. Jerende hewanada mwa wawa. M'blonde le courage, j'aurais même dit ça c'est quoi ça? Moi je me rappelle, à peu près j'avais 11 ans. 11 ans, 10 ans, 11 ans. Si quatre le même amaturam, si le même amaturam au bout. Pourquoi? Je savais pas si c'était ma maman. Hadjaka ou déranger kokwa hangu. Kabatu tsou jua mshem kaya hobasha. Kabatu tsou jua kokwa hangu hobasha. Kabati. Haina mrumo basha irungu jani. Huida moroni kabatu tsujwa kokwa tiram. Wodi aka defense hang. Haina hilana kaufanya. Yedi aka uni protege. Yo urambiyo hajatwa ledingo. Hakana mahio. Haka ugajaka haka uni protege. Sema koko. Aussi comme mama tiram yajaka ou déranger koko hang. Njaka content parce que j'ai pas pensé que c'est ma maman. J'ai pensé que c'est ma grande sœur. Gutabicho koko hang. C'est du sable tsimreme. Homdo. Le moment que Nadjouaka Imzadzahangu jusqu'à maintenant me demandait excuse devant Allah de me pardonner parce que j'étais petit. En plus, si le fkil kavala ou la yatabishao, la maman hangu, na koko hangu, il est arrivé là. Maman Turam, elle était très jeune. Yabo, si kaudel kaudel monam hangu. Ah, ma grande sœur, elle dérange ma maman, c'est le même maman Turam. À l'époque, j'avais 10 ans, 11 ans. Nous jouons chez les Ambave. En plus, maman on est chez les Isa de temps en temps. Mou demandez soit ma anawakatio, j'étais mineur. Mou demandez soit ma anawakatio, c'est ma maman, mais je savais pas. Gera benywana damika umsam timizize âge. Mrede wangu maduhaz. Kam tsufi kilkain wakatwa hano. Wokuka mwema. Wokuka bourré. Wokulati ankili. Mrengwa zazanyu gomwa tsimbo mbi. Ngabo wenjwa tsuwa levi watabishwa zazahao. Shangera mbo levi. Baibo cinéma. Jirekebe sheda mzazaha ongena séjour ou katina nationalité. Ou tije ou de demander mzazaha uzuma kelta si n'importe quoi. Hauzaya maore. Hauzaya faransa. Wumwaza la komori. Mzazaha wende maore. Yenda mbio hata yata pala hata niya mwangalieni. Neja hunde shwaba hana bahati ya jahunu faransa. Ya zaiwana mayot. Ya jahunu maisha ya jahunu faransa.
yadohambia ukaya ngamjohurenga bawe mfaransa zila zonti pia mzazaho ndabo yanzo ke mwanadamu zila zonti pia ndabo mzazaho nzo encourage sha mzazaho hatuwaze maliza hahurenga ujahunu faransa hujago mtabisharia hunike makirtasi n'importe quoi pervers comme toi un alcoolique comme toi énervé au jour jinerve unsa bodabela madzi jodo habari mzazaho hunike kirtasi uhuze makirtasi amuneze nkalizi no uhuze makirtasi yangu babi vraiment gabole vi makasete uhuze makirtasi yangu makirtasi da yahuze uhuze makirtasi yangu mimi mfaransa wazalani mlule na séjour n'importe quoi va te soigner au cinéma wumdu wazala komor do jambaru mfaransa go déranger mama hao go wo mama hao alafu ndo mama hao mimi kena ukiri humdhulumu ewa humdhulumu subhanallah zebide zitse sao ari mzazahi hamdhulumu hundhulumu hunirenga ujahunu kutuni kema kirtasi ya bosuru ya huzu ye mzazaho raguye doketi mfaransa mzazaho gena séjour réveille-toi boy au cinéma ben de majida humenye esprit utsugwamba ulaba kari ya hunike makirtas haweleza bumana regarde gamina séjour il y a 10 ans zilanga boy latkanza no encourage waka comme usome sikanza ureisise s'il vous plaît mon fils mimi mzaza hao gamina séjour non oui huzu n'importe quoi Dabalamad, j'ai jamais traité ou d'insulter quelqu'un comme ça. Mais je te dis, Dabalamad, tu n'attends pas qu'il. C'est quoi que je dénonce pas, Bosso? C'est quoi que je dénonce pas? Sora, tu penses que je vais être comme les autres, les gens qui sont sur TikTok? Watungo Poulana Sheo, na Puamiji Sheo, na Fede, je suis pas comme ça. Si on malaise, Boumana Sora, je suis pas comme les autres. Njo Java na Fishwana Shorangu, ne Madzina Hao, ne Mijia Hao. Gamina Mzadze, Yamba Boumana Ha, si Hulele ou Kemana Dabi, si Hulele ou Hundre malaise, ou si pas de Joe de Hata ou Fede Himlu. C'est comme ça. Merci beaucoup, mon ami Milas. C'est comme ça. Ni mlo TikTok unati pia timklende yani. Ni wajomba mlo TikTok. Mko ya TikTok. Mko rongwa TikTok. Mko babu ha TikTok. Mnja harmerezo mnihundu. Shani onjiwa hanyu mkawandu adingoni. Kamja kaudo spiti morongo arma mabango. Kamja kaspiti morongo. TikTok ijadi madi soreveye. Mohe arma TikTok. Sira di sorongo arma TikTok uyejaja. Yabo, vous êtes vraiment des petits pour moi. C'est pas une insulte, Watokof. Vous êtes vraiment des petits pour moi. S'il s'agit de mes réseaux sociaux, il n'y a pas quelqu'un qui va venir de me dire tu vas me changer ça, changer ça. C'est à moi de vous dire de changer. Midina bidin moi bien il me change. Raïd me jar mes réseaux sociaux. M'ri parisa ni kam de roi na rodea. Refait veille. Repa wandrusheo. Na ni mjanyumeni. Kam tunenge malezi ramnikani. Ramwelezani heli ya orongo. Shawinjua hatu mwana masoha. Ngwa oyabo. Ngwa juma fe veille lana. Na upula na sheo. Na ubu dossier. Na wafishe wangu. Je suis votre fundi. Ni fundi wanyu harmelezo. Haukati mtunda na armazelezo. Mjam parisa ansi armazelezo. Nye dem juko jam nikeleso. Ilindre kebeshe na nye dem le ma perdu. Nyezi mguna niki khatima njema. Nyezi mguna niki musomema. Ngojo mramria jiharma rezo sosyo nyumeni. Botira de dénoncer le vumbua. Au lieu de prendre ce que je ai dit. Ujoka ya mruka do puwa mjisheo. Mruka puwa famia mrusheo. Wambe masha Allah alhamdulillah. Nandunge tula mubangi vanu depuis longtemps. Il a jamais dénoncé un nom ou prénom de quelqu'un. Chanyoti PM Siabo, Ndungu le chindo, gamanda juma upulana sheo, alors que gamanzo haritura muyafanya hamadani, ule ya udunga fundi wanyuzi wa mabiaoni, gamanzo ndungeza hanyo, nyezi munaponesha risha hanyo. Watukufu, nyezi munarjali herna baraka, rike wanadamu, wa mastehi, na usehilana, rido jwa ya ukaya, o wajaza hatu, wanudo sakre hoson matu, o wajaza hatu, wanudo fedha son matu, o wajaza hatu, wanudo dhahabu son matu, shu wajaza hatu, wanti sac de frappe, o wajaza hatu, kwa jameri terwa rendenai, chale omana, godiwazo, 9 mois de grossesse à ta mère, qui t'a mis dans son ventre, de souffrir pendant longtemps, qui t'a gardé, tu arrives à ce point de trouver le culé et ton cul au cinéma pour frapper ta maman chérie, qui a souffert pendant 9 mois de grossesse.
qui a souffert pendant 9 mois de grossesse. Il y a Tabuna Machaka, il y a Soufre, il y a Tabia, il y a Tsujoula la Shadingo, Nishauso, Tanke Mama, il y a Huzaye, il y a Hubahar, il y a Tsuvuriza, Waluani Mabibi, il y a Apporte dans Semé, il y a Uhamsa, il y a Changer Couche, il y a Wangalia, Hata Wasulu Kewa Age, Utsouyelu Okaya. Si c'est pas ma mère, j'aurais mourir, mais à ce point de lui faire souffrir, M'gado le même Dzadze. Mais mes chababi ou Joe ou Mdzaza, quoi Mdzaza, vraiment si je le trouve, je trouve un moyen, je me tringle. Parce que Mdzadze, à n'importe où erreur Mdzadze, à n'importe où comportement Mdzadze. C'est pour cela que moi je dis, la personne qui va oser d'insulter ma maman ou d'attaquer ma maman, si je connais son visage, à n'importe où qu'il est, je vais déplacer. Je vais déplacer. Parce que Mama Thuram, elle est intouchable. Elle est intouchable. Quelqu'un qui a un problème avec moi, il a qu'à m'attaquer et m'insulter moi-même. Mais c'est lui qui va oser de taper la porte qu'il n'a pas le droit. Je vais lui terminer et me terminer. Nzadze, vous les kalbosh, profitez ce moment. Wenji wazaza wa hafa. Wajoka wambo Mwenyezi Mungu wazaza wangu unamuo wagate wawanze wawanzize. Na Mwenyezi Mungu hawatamani. Wajuhanza kwa wazaza wangu wanamungu wangalia. Leo si wasanga sina bahati. Wazaza kwa Mwenyezi Mungu kaja wa renga raha. Karsomba Mwenyezi Mungu rahunraze radhi. Raomba Mwenyezi Mungu rawanzara wanziza. Shanga si juma utabisho wa rizaya. Ngasi juma umeta souffrance wa rizaya. Mdiwaza kam Mzadze vraiment sinu sharafa. Haini heli ujoka ya bushababi. Mzadze hao wallahi na Mwenyezi Mungu gutsojo huparamana. Maturamu hainizo nifanya weka kubali kanga mina ankili. Yohamba bomana ha. Oli ya umoko za ngunonkozo. Gunrengezo. Ngwabono, il faut que tu sois comme ça mon fils. Là où elle est pas tranquille. Tout ce que je dis dans les réseaux. Yohamba, est-ce que moi na hagule onga mjomhunda namu. E kana onga mrwamua. Sabama ma donne ma confiance. Huzaya wana wa ili ma jumelle Mama Thuram. Mwenyezi Mungu watamani wafu. 6 mois après wana wala Mwenyezi Mungu watamani. Samba eka mimi. Kuna kauni hundamana. Mwenyezi Mungu jontamani. Ne sois pas peur maman. Tout ce que je dis par Allah. C'est lui qui me protège et qui me donne la force. C'est pas un calboche. Je sais. Et quand va la mimi. J'étais un homme vraiment bâtard et faible. J'aurais été tué depuis longtemps. Wakatika mou Paris. Des messages vraiment bizarres, des menaces de mort. Mais moi, je ne les calcule même pas. Parce que je sais que si ce jour est venu, ntina kaubaki hata, ntina wenjiza nokta, yamna seconde. Yabonga muhambi oboda bela madzi, warema mzaza hoi falasik, wanzo unikuwa nationalite, ya mzaza hoi kao, ulona séjour. Yabo deja, yabo haina usikuwa juanga wemlevi, shankila hoketsinjema. Ngamrudi sina nuhambi. And that's a mzaza hosama. Parce que humour, hutawa husi Marseille, wanyanyu wamba gwajo pour police, gwajo huwa, demande des excuses à ta mère, ujo ya ukaya kuna uparu jo ndata nationalité, raili mzaza hao, tim Faransa, en plus kajahu, déclaré zila zone super kanza encourage. Et dans cette sahem mzaza husama. Si je parle comme ça, j'ai pas parlé pour te vexer. Mais si t'es vexé, tu me feras rien. Et je te dis, kuna ushida nifanya tamadi. Mwenyezi Mungu anike hatima njema. Mwenyezi Mungu anike mwisho mwema. Mwenyezi Mungu ajalie na baraka. Rikana sujet ya vile la kabidi jeliambe. On n'a pas le temps. Au kale vendredi. Sujet ya ikao ya mwanamshe ikao ya zawana wane daina emrumma hahe. Banda wazai wana dene mrumma hahe. Yije mwanamshe hundu sejuli ya 10 ans. Gwanzo ajidebara sedene mrumme. Habie mrumme ya ukaya. Kuna kaushida nifanya hata marongo. Vomie. Wunire nsiwendeza huban suhutsaha. Da et c'est baharinge na séjour ya diza yonge intouchable hatwale kalima hambie mrumahe ukaya owana wanu kutina hata wahovan ne mrumahe ngudute jomkinisha kaizo kodi jomkinisha kaizo rabo hake mrumahe hashidi halu la wanawashe wenji wararu wane hata watano kaja paru zaya haja halu la wei handi so zaya yija wei haja mwambia ukaya owana wanu tsiwa hao nrensi wendezaho wala kuna kaushida nfanya hata marongo
bangamina séjour il y a 10 ans hadi so tabisa ola mrume finalement hatole kalima hamba kondeza utile mvuza buli baba wana wanutsi wao ola mrume ngudute butira silula wanrwa shewenji kwa japalo nga grossesse kabati ya palo consent sijati lola woi handi sozai ijomkinisha kuona wahangu shanga mina dutu katso hango haukemru mshangu hanambia ngarjo huja et 3e jour jelongoze mwana mshewe ya ukaya gejomkinisha kakwelo wanaksi wahai hamandi zuwa hamba hindi hafanya testi daden aundu wanaksi wahai wallahi se julia hongo jobo wallahi yedize ya hauke na ulendo hisa ula nouvelle akakura nouvelle ngo jobo hese jour vanza banu wana shwatu mala hitima mtowe mesito mbaba huwa na ha daiko wanaksi wahai humra mea yangu nongo kuwa na wahai zabarin ruwa wasuli harma umeshansite umaksite umambeko wanatsi wahai enda fanya ngojoramba kwa wanatsi wahai enda demande texte d'ADN hudi wazoke ka fanya test d'ADN ngojonga katsi wahai kanga wasuli esezula honge jonja arma problem ala fungo jono kanga ona ya 10 aboba ya tajodo hisa yo hule ngojojo anulewa ngajo jarmo sujet yo le 3e jour yani yo des dimanches Inch'Allah, et moi même château ya Djokaya. Vaut mieux m'rouler dohi midi amnyezi mguya reda mrunjema. Remwana remwana mshe. Ya hundra mrume harmweti ino. Ya Mwanza. Au ya hundra mrumshe ya Mwanza. Ya Mwanziza. Udi abidi yake mzaze mfana mbona nawe mrumshaha. Mrume yake mbaba mjomba mrume mfana mbona nawe. Charles Jihan Saukaya. Dès qu'on a déjà profité, on les fait du mal au parti. Subhanallah. N'attends pas Kadéabo. Boum. À la prochaine, Inch'Allah. Rambier les pervers. Calbouche. Cinéma. Vani. Alcoolique. Va demander des excuses à ta maman. Ika humreme falasika. Et quand tu demandes excuse, t'as de la rage pour moi. Si t'as venu, je vais arranger tes dents. Hore jelio, ngojonga kutina hata dinyo dima. Hata mpaka deabo. Boom! Nyezi munanike khatima njema, yarnike musomwema, adiki wanadamu wa shelizana zembi, ilis jo change, rendizane zenjema, rujo kaya hunurija, ngabjulaya, waka wenji na wenji, kwa wati walawa, alisijihensi ya ukaya, hunurili yodo muhatu, gab wakana mali, wakana dhahabu, wakana tout ce qu'il faut, ngwaudahu, ils sont tous partis. Alisijihade harmaze rezo, rajuhanti mapichamai, nandongombi, harme dunia ino. Auka haini alawa, haini ya hafa, wallah, ekanga inamba inrumbi, yo ujua idu partajewa, ili ondwa dona kawidi ya kana, nrongo kada, ya kamjiu, ya kamtabesam, watampaka deabo, boom, long vie à vous. Gani manzo na swabia mnyezi Mungu, walabu wanashohangu, msikani hata susi, mide mwana mahanyu, haswabu ya mnyezi Mungu. Ya pa un moment, ikao mjou yen shahar matambu, wakati kanyo wanawashi di m'avantage Hussein Mangu. Atampaka diabo, boum, longue vie à vous, je vous aime par Allah. Et grâce à Allah. Le 3e jour de Djouja, Rambeze Manam Chakoui, Badi Kare Jedingoni, Haishamba Haiti Chatura Muhazirongo, vaut mieux nji excuse. Chez Manami Hassameni Hero, déjà Ngodoute. Haukaya Ngodoute Jomkin Chaka Gamina problème ya uzazi, Cha, Vanem Rumchangwani Trompa Kajajanambi, Atampaka diabo, boum, merci beaucoup Maïcha.